Dobar dan svima! Dobar dan, kako ste vi? Ja sam dobro, ali malo mi je hladno. Da, sada budem kuhala palačinke. Da. Sad imam sve tu kaj trebam. Imam sve kaj trebam. Imam brašno, imam šećera, imam mlijeka, imam jaje i vanilije i ovo, ne znam kada. To trebam to. I butter. Ajde, idemo. Dugo sam da ja nema video na moj kanal, zato jer imam hrvatski jezik, školu i da, ali dobro, ako imam vremena, onda možemo record. I sad da ja imam vremena, ajmo kuhati palačinke. Samo malo. I to. Pa imamo brašno. Dva i tri. Možda dosta. To. Šećer, malo šećera. Malo, ali puno. A dosta. I malo sol. I malo sola. And then mix. Sad idemo za liquid ingredients. Mislim da trebam veliki. I onda mlijeka, to je malo mlijeka. Malo mlijeka samo. Jer sve mlijeka. I onda malo vanilje. Malo vanilje.
Genitiv koga paneli. I butter. Ako nemate butter i onda možemo ulje. Još malo 2 minuti. Onda go. Aj. Ajde. To je to. To je to i onda stavili smo to. I sad trebamo jednu čašu vode. Gle. Kaj sad? Ovak. I stavim malo i onda to ajmo probati ovo. Kvašati. Dobro, samo malo i ovo pražu sa pecivo. Možemo pola ovo. Dobro. Ovo je dry, a ovo je liquid, ne znam. Kako to nazvat kao liquid. Ingredients. I onda stavimo ovak. Sve. I trebamo electric mixer. Zato jer nemam hand mixer i onda treba sad sam gotova, priprema sve. Sad ajmo probaj kuhati palačinke. Idemo. I gle, filipinsko palačinke. Filipinsko specialitet palačinke. Specialitet.
Perfect. Perfect palačinky. Ubi moja. To je sve. I gledaj kak ima puno. Al dobro. Fino je. Fino i jako fine. Gotova sam kuhala gledaj kak imam puno palačinke. Da. Ja sam kuhala puno zato jer moj suprug želi palačinke. Ajde bok. Hvala.